All Assam Students Union mate AASU Bokajan Regional Committee atum chepatyo piponsi kedamtang wo signify inquiry ni Bisnu Prasad Rabha Divas aphan kachikimo pon asai kedeng Jaime kating pen ada por phai kep apor pen Bokajan Sports Complex Auditorium Hall along AASU asong lama barim AASU KADC chunbang Tridip Gogoi pen ingthur ponsi kalitang kalaguru Bisnu Prasad Rabha amohora long milur kaisi mir chebat ponsi aduntu thengpia klim tami eponlo por phai krisia por pen klim somar to aphan arjan ki hi padopon aduntu hirjir ki hir lun kilon la pen ke kanta padopon anikang sam por phai pho apor radamai pi paman panalong AASU Bokajan Regional Committee amai phu Arnob Jyoti Kakoti pen mai chipahem phuponsi aluhiaman pen Bokajan MAC Madhurya Dhekial phukon chitong dun la pen anparta AASU TDP pathu chunbang badanta saikia pen chenglok tinangan man ping gidotum chitong dun Maelong MAC Madhurya Dhekial phukon pen lam ki tham pon ki Assam hawar arad aphan kating ne un e nongmi ki klen pitekang abangpu kalaguru Bisnu Prasad Rabha phan anutinta abang putinta ning chi bi ponveranchi alangli inut ki thek ser abang pu alangli ki thek ason do o lun tomo hirjir drama hai hui ethan tikang opasi lam than pon adun thua son ka chepati dun klim somar la pen mumar tuma phan chetong dun aluhia tumari deng pen certificate tangka kereng anong e pajir ponsi kijut lotunajo paman ponsi pachun ponlo Bokajan pen anantirang Karbiang Long Live